Izwekazi le-Afrika libhekane lendlala esabekayo lokunye okufanayo kutsho inhlanganiso ye-United Nations. Sokuleminyaka engama-70 kungazake kwenzakale uhlupho olunje. Abantu abafika izigidi ezingama-20 million kabala kudla okweneleyo. Abantu abanengi sebefile njalo abanye basengozini. Indawo ezinengi eSomalia zibhekane lokudinga ukudla ngesiphangiphangi kuthi kwele South Sudan sokuvele kwethulwa umbiko wokuthi kulendlala esabekayo. Konke lokhu kwenziwa izizathu ezithize. Ukudumala komkhathi okubizwa ngokuthi El Nino leLa Nina wenza ukuthi kuswelakala izulu empumalanga lezansi yezwekazi le-Afrika. Kwele Nigeria abantu abanengi basuswa lapho abahlala khona ngenxa yamalwecatsha eBoko Haram. Izibungu ezibizwa ngokuthi ngama-armyworms zadla amabele okumangalisayo kuzansi yezwekazi le-Afrika. Kuzwekazi le-Afrika kulempi zomvukela ezinengi njalo lokungabiwa kahle umhlabathi osokwenze ukuthi udubo lolu luqhele. Amanzi emfuleni uKongo asephungukale ngesilinganiso sokuyingxenye ekhulwini 50%. Sokuleminyaka elikhulu lokhu kwagcina ukwenzakala. Amakamela ajayele ukuhlala inyanga ezintathu enganathi amanzi asesifa laseSomalia. Ukudubeka kwabantu lokhu ngenxa yokuswelakala kwamanzi kwakwenzakala ngomnyaka ka-2011. Ngesikhathi leso kwafa abantu abazinkulungwane ezingama-260,000, 260,000. Umsakazo we-Voice of America uzabe ulethulela okuningi ngokwenzakala phakathi kwenhlanganiso ezijiyeneyo ezizama ukuthi zincede uZulu ohlutshwa yikuswelakala kokudla.